Haflong Bogajan Haurakan Difulapen Barthalang So Legislative Assembly Constituency Popen Watarapai Lak Troxira Suriner Kep Kebra Get Homra Poro Troxira Crazy Watarapai Keba Homeland Recreation Park along Kachopang Limalam Karbi Autonomous Council Latin Pangsamri Lokimon anim ke kroyatum difupen akeng pendamsi guru kengri palidang. Karbi prime time long pen di birtat hanbang sami Monica Milipi non birtang ton pen arjuitha. Pining Haflong Legislative Assembly Bokajan Hauraghat Difu Lapen Borthalangso Legislative Assembly Constituency along vote ki pidun long jia phai kadokawe Lak Troxira Suriner Kep Kebra Kethomra Pharo Troxira Crazy Ando Alang litumsi Lok Sabha kilika hot MP athai ingwai po Election Commission of India pen non hejong Lok Sabha kilik ani pacetak ponde dapi Karbi Anglong along ta Difu Autonomous District Lok Sabha kilik kachipahai jiaphan Sorkar lapen Ratchari asongja puatum kachisik kacedang rinti asonsi theklong. Pining Pho LA constituency along pangrum pet pen Watarapai Lak Troxira Suriner Kep Kepra Thom Kepra Pharu Troxira Crazy Ando. Lasuang bong Hablong LA along Lak Isira Suri Thom Kepra Plira Plikebra Sirkep Bokajan along Lak Isira Suri Plikebra Pharu Ke Thom Haurakat along Lak Isira Suri Inkoira Pli Difu along Lak Isira Suriner Kep Kepra Trok lapen Baithalang So LA along Lak Isira Sirkep Kepra Thom Kep Ando Alang litumsi kilikachipate dun abang pu akopay apialo patini ponpo Forest Department along Kachopang Limaputhak Tarlib nang Jipura Kedamtang Ningkan Surinira Krener Kapaningkan pen Usuka Song Hinpen Nang Chesong Wang Bomlo Kedamtang aningkan pen Hamren Recreation Park along Sika Lak Sirkep Kebra Nerkep Sose Atangka Kapangli Maputhak United Student Union of Karbi Anglong Asong Ahinpen Kachisong Pado Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aphan Sitami Bangsua Puthak Pinpura Lopa Jirponlo Sitami Lapusi Kidamtang Aningkanta Pangsamrilo Bangsola Maputhak Pining 2019 Aningkan Lethot Sitami Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aphan Bangso alam puthot pinpu alo pajirdam thulo lapen kachupang lim asai phu atumapan net ingnang nang jipura alu along poster kipabon asai chitami dengponlo chitami pini ani anta kachupang lim forest asai phu atumapan kangsai jiapan kengkam chijorpon thekthelang United Student Union of Karbi Anglong asonga hinpen Hamren Recreation Park of Harman abatay kachisong padodet api anta Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kang Samri ke Bangso Alam Kialong Kachirap Dundo Pusi Mathada Meme Lopusi United Student Union of Karbi Anglong Asong Amaibu Chunbang Atum Pen Ningje BJP Sorkar Atum Kaningje Zero Tolerance Corruption Pukaningje ke Rat Aphan Kapachubay Lapeng Kachong Thui Alam Chotputa United Student Union of Karbi Anglong TDP Amai Kong Chunbang Jitu Hazarika Pen Birta Pangda Ang parta Hamren Recreation Park amen pen tangka panglim et apita labang suadim kapatang jia phanpura Hamren Public Garden pu amen irpen puthot tangka panglim pon thulilo puta United Student Union of Karbi Anglong asong ahin pen pachini ponthu কৰ্ম জিলা ছাত্ৰ পৰিষদে হামৰেং ৰিকেশ্বৰ পাৰ্কৰ নামত আমি বাৰবাৰ পৰিৱৰ্তন চৰকাৰে যোনখন চৰকাৰে চিঞৰি থাকে তেওঁলোকক আমি বাৰবাৰ আমি জনাই আছো যে হামৰেং ৰিকেশ্বৰ পাৰ্কৰ নামত আটাইতকৈ ডাঙৰ কেলেংকাৰী হৈছে তেওঁলোকে কাগজে কলমেহে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি আগন্তুক দিনৰ পৰাই আমি পোষ্টাৰিং কৰি আহিছোঁ এতিয়াও আমি আকৌ পোষ্টাৰিং কৰিছোঁ কিন্তু আমি আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM মাননীয় তুলিৰাম মহোদয়ক আমি দুবাৰ লগ কৰি দুখন স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ তেওঁ আমাক খালি কথাই দিছিলে যে আমি তদন্ত কৰিম কিন্তু এতিয়া বাস্তৱত আমি কোনো তেনেকুৱা একশ্যন পৰ্যন্ত আমি কোনো দেখিবলৈ পোৱা নাই যদি অতি হ'লে যদি তেওঁলোকক যদি এৰেষ্ট নকৰে দুখী যোনসকলে টকা খাইছে আত্মহত্যা কৰাসকলক তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত আমি ভয়াবহ কাৰ্যসূচী আমি পোষ্টাৰিঙতে হাতত শান্ত নাথাকি আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থা আমি বেলেগ ব্যৱস্থা ল'লে আমি যাবলৈ বাধ্যতা হ'ম MSCPS ateng saikapa chuno puthak sadawa sam karmachari parisad pen dihin saikama phan kurwang thupa jirpusi pachini
Asam dihina sai campaign therupo sirkep arni pay ben suri krehini ben suri krepli ben suri phokep ra sirkep suri inquire hini ben suri nerkep kepra troxy alar suri krehini ben suri phokep ra hini suri krepli ben suri trokep kepra pharo pho suri inquire hini ben suri sirkep kepra troxy anong nam kapakam ke pension aphanta aledo popusi sadau Asam Karmachari Parisad Akong Chunbang Fakhruddin Ahmad pen pachini non molom so poraphan dihena mointon poniksina Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Uff, ini siksa kelapa nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle inisu Ini siksa kelapa nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. nang cucut bu cepaking dan mati Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. madhari non alom tar beauty parlor long discount pi bom ke Kalang ma konat lo lake. Difo ATR lo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamata dim lo Kalang ma kalang lo ke chengsi sopin so la pesor lo phat kapamata dim Claret Beauty Unisex Parlor nang litum lada hair straightening 40% off along hair spa ake joy pen long ponikti facial 50% off haircut 50% off pedicure and manicure 50% off hair color 25% off hair curls 30% off hair smoothing 40% off hey hui long ponikti Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig nun. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo opi putot birta along mangthulo. KSU Duar Bagori Head Branch atumpen patir piponsi Duar Bagori constituency ke parlo angkang daithor ke kangador along ke do handloom and textile asahem ka humri dam abirta theri ni phaikhre player ni pherang ke pen kadnews asahem along birta nampale. Karbi Student Union amehu amoron terang lapen kongchun bang gotom terang pen Japon linsi kahumri asai padupon alang litum pen kahumri dam ateng pen pulote daithor ke kang atong handloom and textile asai hemalong chukamara tu sai hem kachito de loksi ningkan libak dolo pusi puchini labang so sai hemalong chokidar horen singna beyond commerce terang instructor Dharmendra Nath lapen demonstrator Putur Bora atum henlo labang suang bong pen sai hem kachito werke chokidar horen singna anchot puta puchini lasi laki do an achukamar atum ta prapchin pen sahem kachidam verji aphan pusi KSU asong ahin pen kachuning ripado
จงซีอลังลิตุมาพันกัจุนิงรีอาเตงเป็นไซแฮมชิดามเตปุโลเตอากับเตเก่งกำเตงปอนทูนักกอกปุตตา KSU อเมริกาเป็นปัจจินี puhu punon alson ilitum karbi ajarong punon tame amang chok chi pui wujar halaso ke pardon chok chi goson si chok lang lason thak si a hema bang kim kram chalu ada ki than bang ave itu arpu pibek to lang tumai chewang ve na so ba si pini litum ing tang kring pen matel itum si ningi pung pen si ladak ke kangdong arat mate det hor arat angkang pini tu rat hoi pen si labang so pini complain matel itum han paklang pon tang lo karbiang long do anarat phan ithi ding tum has same pipon ma kiwang yar ni pen an bang ke jadi tum la buson ingting sang thek long le det nai na penang first time pini pege cheng lang jong si pinap ang bong pen alang litum mit hang asai ka cheklem han wang li pung te pinap ding ang bong litum an si puthot asai ke ding boji to lang la si nai tum prabjin pen labang so asai hem aminat stame a duty mate amit hang asai nang cheklem phan si litum pini labang so ni ke cheng si nai tum phan pachini pon mek lo jong si kiwang ilang ani an stame jong si la buson si nai tum chewang we li pung te nai tum man ing thani pon stame ni tum si chong po na kok po la si la hello Lukhimon anim ke kroya radatum methang ke kroyang thek chapaklang si difu pen akeng pen dam si dolamara Lukhimon ashram kuru kengri pale dam si haladak arni si dodam pen kangduk lapen kachardom dama birta there niphai kre pli arni pherang ke pen kat news along birta nang pale Pinpur mi Rongnagar Lukhimon Mondir akurupo pli adowan longri risoi jang chingrum ame phumir jeng hanse atum kijalin along Katoka we bang thom kep ra truck so se atum chelang dunsi there niphiner kep adap por phai pli ra achitim apor dipu pen barlo alang litum dolamara Lukhimon anim an ke paliji aphan pusi langhin manikpur dongput samilang zo penta borpung hawar pakeng pon petsi jonia tower akok sangdet pen there niphai kep aningwe por phai sir kep ra minute thong kep apor dolamara Lukhimon ashram Kurupo akeng ri along pale damlo there ni phai kep ajo sangdet aphi there ni phai kri isi ani haladak Lukhimon akurupo aphan kaching du kachardom padoponlo laso aphi there ni phai kre hini ani si puthot methanga hem kachewang thuji aphan nangbarlo methanga nim kaching hon lapen methanga anim ke pachanji pen ang parta ke kroi ang thek kachipaklang ji aphan si alang litum dipu pen dolamara an akeng pen pale damlo Karbi prime time bangkela pon sing ton poniglo do me thak me kurwang thu